Yes, muraho neza, reka nongere mbahe ikaze mwebwe mwese abakunzi ba Intore TV show, amahoro y'Imana abane namwe mwese aho muherereye hose ku isi. Reka dutangire tubasuhuza mwese aho muri hose ku isi, tutiyambu bitewe n'aho uri, ubwo niba bwije nimwiriwe, niba bukeye nimwaramutse. Ariko dukoresheje indamukanyo ya yambu cyangwa se muraho bite, amakuru yayo niyo ndango itagira amasaha. Bityo rero reka dutangire tubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi kuko twagiye tubibasezeranya. Nanone tutibagiwe gushimira abantu bamaze gukora subscribe, share, like, comment. Ubwo ni ukwiabona, comment, gusharinga nyine, partage. Noneho ubu nyine tugiye gusubira, turi gusubira mu gihugu, tuzaza dukoresha igifaransa. Twari tumaze kukibagirwa tukavuga ngo share, ngo comment, ni ukuvuga ngo tugiye kuzaza tuvuga ngo partage, commentaire. Nuko tudatinze rero tutiriwe tubatindira, reka tuze kwinjira mu makuru yacu y'uyu munsi wa none. Uyu munsi rero dufite amakuru atariho ivumbi, amakuru kuko nanone mugiye muyumva benshi. Uyu munsi tubafitiye amakuru y'umujyi wa Makobola ko wabaye tombe. Nanone uyu mujyi ukaba uherereye mu gace k'imbere ya Uvira. Urumva ni Uvira, wava muri Uvira ukinjira mu kandi gakaritsiye kitwa ngo ni Ruhanga, wava muri Ruhanga ukinjira Makobola, ugakomeza imbere za Swima, ugakomeza za Mboko, ugahuruka za Rusenda, Rweba, ugahuruka za Baraka. Ubwo tugiye tuvuga imihana minini izwi nyine, ibaye nka minini, ariko nanone hagati harimo bene utu dukaritsiye dutoya. Bityo rero niyo mpamvu tugiye tudusimbuka, kubera ko ari nkatungahe tutobasha kumenya wenda kwibuka neza uko dukurikirana, ariko nanone ni muri ubwo buryo. Hanyuma rero dufite inkuru ivuga kuko uyu mujyi wabaye tombe, umujyi wa Makobola wabaye tombe uhereye uyu munsi, wabaje kuba tombe ku mugoroba w'uyu munsi. Mbese ubwo hari hataraba ku mugoroba, ariko ndatekereza ko iyo amasaha arenze saa sita umugoroba tuba tuwinjiyemo. Wabaye tombe nyuma ya saa sita, ubwo nka saa munani nibwo byabaye konfirime ko umujyi ubaye tombe. Ku rundi ruhande dusubiye inyuma hano Uvira, umutekano ni wose kabisa. Ibibazo byabaye ku Barundi. Abarundi babuze ibintu byinshi, batakaje ibintu byinshi, kubera ko murabizi ko umupaka wa Kavimvira ugifunze. Nanone bityo rero Abarundi isoko yabo yari muri Kongo, niho bahahiraga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko hariya hari umupaka, noneho hariho Uburundi ndetse ari nayo Bujumbura, umujyi mukuru w'igihugu. Kuba wabura umujyi nka Uvira ni ibibazo kabisa, ni ibintu bikomeye cyane. Ese ubundi umujyi ni gute uzuba kuri frontiere? Umujyi wagakwiye kuba mu gihugu hagati, ariko noneho umujyi uba kuri frontiere. Ibibazo rero uko babigenza, noneho ubutaha ntukabe hariya. Hari ahagakwiye kuba ari intara gusa, winjiye mu gihugu, intara runaka, noneho ukazabona gukomeza uja mu gihugu. Nuko bityo rero tutiriwe dutinda, ku munsi w'ejo kuko mwagiye mubyumva, ingabo z'u Burundi zari ziri muri Kongo, nanone ahitwa Pwezero. Ejo zabashije kumanuka, zimanuka zerekeza mu Mutambara, zirakomeza. Uyu munsi twakiriye amakuru ko zahurutse mu Bibogobogo ku munsi w'ejo hashize. Nijoro zitangira guhushuka, zitangira gutambuka nijoro, zimanuka zerekeza Baraka, aho zifite gahunda yo gushika zigafata icyo bita inzira yo mu mazi, amabato, zikambuka mu Burundi. Ubwo mvuze Baraka ni hafi na Makobola, aho M23 yafashe. Ubwo ziri gutanguranwa nuko M23 itazazitanga Baraka, zikabura uburyo zambuka. Ziri Baraka rero zihita zambuka direct mu Rumonge. Aho ni ahantu mvuga nzi n'amaso yanje nageze
hose ni muhira baraka ni muhira, ni ukuvuga ngo ziri baraka ziratega zikambukira mu Rumonge. Nuko bityo rero inkuru y'umwana isubira inyuma zimaze kwambuka Mutambara zikomeza zerekeza mu Bibogobogo, zirenze ahari hatuye n'ubu hatuye Abanyamurenge ahitwa ngo ni ku Kavumu, ahahoze hari Kaya Nyamushebwa niho zaje kugira ibibazo zo kubera ko zari zarushe zakubititse, inzara, imvura, umuruho w'imisozi myinshi itari iwabo. N'ubu murabyumva ko kubera ko tanka zihaherutse, hari igihuru cyinshi, hari ishyamba ryinshi, hari ishyamba ritagira uko ringana, zibasha kugerayo zimwe muri zo zaguye umwuma, izindi zarushe, izindi zaguye agacuho. Bityo rero batatu babasha kuba bohata ubuzima ku munsi aho bitaga ngo ni ku isoko ya kane, aho twitaga ku isoko ya kane, haremaga isoko ya kane. Uyu munsi batatu babashije kuba bo basiga aho ngaho kubera ko babashije kwicwa n'umwuma. Urumva ni umunsi wabo wari wageze. Nuko nanone uwitwa Munigantama Seba, Pasiteri Sebatware iyi noneho yo karanteri twenge cyane. Biravugwa ko guhera ugeze za Kagugu babashije kumwikorera, bakaba bamuzamukanye bamwikoreye ku bipoyo kubera ko ngo yararushe, yari yarushe ngo ku rwego rw'uko bageze aho bavuga ati tumusige. Nawe kubera kwihagarara akavuga ati manshi ntimusige, ndacyari umugabo, ndacyari muzima, ndacyakomeye. Bityo rero bakomeza kumwihanganira ndetse no ku rwego rwo kumuheka baramuzamukana bamugeza mu Bibogobogo. Ubu yahurutse mu Bibogobogo. Ku bantu bakurikiranye amakuru neza, bari kumwe bavuze ko ari Abarundi bose ndetse na Gumino ndetse na Munigantama. Gumino rero yari irimo abantu bagiye batandukanye. Abo twabashije kumenya babiri ni uwitwa Colonel Fureko, twabashije kumenya ko yageze mu Bibogobogo ndetse twabonye n'amafoto yifotozanyije n'Abanyabibogobogo. Hirya nanone hakabaho undi muhungu w'umugabo witwa ngo ni Ezra, wabaga hajya i Nyarugusu tuzi cyane, wabazaga imyango n'amadirisha. Uwo mugabo nawe umuhungu we yabashije kugaragara aho. Tubibutse ko kandi abo bantu bombi ari aba muri kariya karere, ndetse na Munigantama sinzi ko neza ari muri kariya karere ka Bibogobogo, ariko yarahabaye, ni naho yashakiye uriya mugore babana. Bityo rero bivugwa ko bari kumanuka berekeza Baraka kugira ngo batange M23 Baraka itarabatombe, babashe rero kuba babona uburyo bwo kwambuka bakaja mu mujyi bakaja mu Burundi, bakinjira mu Burundi bagasubira iwabo Abarundi bose. Ndetse urumva ko bajanye na Gumino, kandi Gumino ibashije ivuye iwabo igiye mu Burundi. Ese ko Abarundi batashe? Yego bari bafite umugambi umwe. Ese ko Abarundi batashe nayo igiye? Biravugwa ko uwitwa Koboyi ashobora kuba yabacitse bageze mu Bibogobogo, ntibiraba confirm neza, ariko biravugwa ko yabacitse kuri ubu batakiri kumwe. Bari abantu benshi cyane ndetse cyane. Reka tubumvise iyi audio yatanzwe n'Umunyabibogobogo uhibereye kuri tele. Reka tubashe kumvisha iyi audio gatoya mwumveho. Nzige kabisa, nzige twahumiwe. N'ubu gusa akaba aratambuka, ni umunigi gusa akaba araje Baraka. Nibwira bagiye mbere none kuri ubu none ko bageze i Burundi, kuko ntekereza abantu baciye aha abatambutse hano saa 9 za nijoro, ni ukuvuga ngo nabona kuko bo bari i Burundi. Nahumiwe, none twahumiwe. Twabonye aba Munigantama, abandi ni Bakoboyi na Mwendezera Nyarugusu, wa Mungu mukuru mwagaza wiba. Tubonamwo Fureko, no guhumirwa. Twahumiwe, noneho
twabonye abarundi tutarabona ku isi y'abazima. Rero amakuru ni kuko barahunze, Imana izi ko barahageze. nuko ayo ni amakuru duhabwa n'umuntu uri mu bibogobogo uhibereye kuri tere. Biravugwa ko ari plus 4,000 militaire, ni ukuvuga ngo ni abantu barenga 4,000 by'abasirikare b'abarundi ndetse bifatikanyije n'abo bagumino. Abo bagumino ariko ntabona umubare w'abantu bakeya, n'ubundi bari kumwe n'abo barundi. Se ko baraja he? Ushobora kwibaza ngo ko abarundi batashe, ese aba bagumino nabo ko baraja he? Aba bagumino nabo bagiye hehe? Icyo ni ikibazo ushobora kwibaza. Bityo rero reka dusoze tubashimira urugamba n'urw'Imana ndetse na M23 AFC. Twirwaneho, urugamba tuzarutsinda, byaba ku bw'ineza no ku bw'inabi. Bashizemo imbaraga zabo zose, bakoresheje ubumenyi bwabo bwose, ariko twongere tubibutse ko Imana ariyo irengeye byose cyangwa se bose. Imana ari isumba bose cyangwa se byose. Ibyo abantu bokora, ni abantu baze bibuka ko hejuru y'abakomeye hariho Imana ihambaye. Murakoze cyane kubwo kudukurikirana umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Amakuru tuzaza tuyabagezaho ku gihe, nubwo aya ngaya dusa n'abari bakerejeho, ariko tubijeje ko ubutaha atari uko bizaba bimeze. Murakoze cyane.